o tutula I lo nu ule nei tai au. Mātou te whaatangisia I le whaatasi mai o lo nganga pa ia. A o mātou saone e whaitapua I ngā tuela o whio. Whaamanuia I lo nu. Whaafita Yesu. Amen. E le lei ona vivi atu ia Iova, ma fai pe senga I rona suafa sitsidi esi. Ia tau atu I le tae ao rona rofa, ia tau atu foi I le pōron whamaon. Tā rofa le karesia le tua le ni tae ao. Vi ia le tua I rona autaitai, rona au tau matau o roi eira nā mio tonu o mawhai ona teita ina mai ailo to soifua so ni iola ili ni whaitai au sāpati. Ao tātou a ngai mai tātou te ifo ma tā pua I atu I a te ia e eira mautino anga o saunia rau loto o tātou whina ngalo tātou te avatu ia ine tau langa mal whaamanui le tua sisi es. Amen. Hei fwoi tātou nunga sa whaamanuia le tua I rona ainga le neiva yaso a tātou whenga iai tiute I whiau mga ruenga. Tanga ese sa tātou whenga iai ia vi ia le tua e loango fie I lo tau lala mai le nitai au ia le anga le leo le tua sa ia whaasoa tuai le sosia mal tamau ainga. Ia mawahenga ese sato mana umia mai tatou te whaftai ai le tua I le nitai au. Ai mana tua vea lo leo whatau waa e whai ma whaunga tau morio I mātou nei I runga whata nei e whai ma au whawheiroa I le tātou e kāresia I masani ai le ni whuitai au. Ia e mamori atu ai le whatarofa I le sunga I whawhengainga ma whatua whai whon tātou tapua I le nitai au. Ia tārofa. Le ngata I leo le sunga to intaitai, ia ma le ainga to e ina, ia tai nane ia le Autalavou o whaasino fo I aile nei sapati, ia ma le maave ese o le kāresia. Le ngalo ia au sino o tātou e kāresia, vi ia le tua, ia o loo mawhai ono tau maua, le soifua lau le lei, ia e ala rana taita inga. Amen. Ia ai fo tātou nunga nei tai au o se tasi o tātou mafuta o asiasi ma avea ia o tātou malu nei tapua ia I le tua. Ia whaftai o se whamanianga ia le tātou tapua I whatasi le nei tai au. E le ngata e o se whamanianga mo I mātou. Ia ai whamolunga I nei fo ira vi inga o le tua I le ni whi sāpati. Ia ni ngaro fo on tātou whawhiroa I le nganga pa I o le tua. Au ni ngaro I iai le nganga pa I o le tua ia I tātou I mea umalau. Ao tātou tapua I le nei tai au. Tau ina ia saunia le nganga o le tua tātou roto. Tātou te tapua I atu I a te ia le nganga le loto ma le whaamaoni. Ai manatu e vea le roo tangata whatau waa. Ia ma loo 5 whatau waa. E whai ma au le ka le sia mori ai tuai le au whawhirai I le tātou tofi le nei tai au. I le sunga ia Sidney, Suisala o hio le a wala mai ai whi au le tua le nei tai au. Whata alofa tuai le. Alofa fo I le. Sunga to ina ia Simo o ia le a whai ma ala vai manino I tau sanga I lumo nofo ali I lumo o le tua I le nei whi sāpati. Tau ina ia whamanuia le tua I le tātou tapua inga a o tātou iai I le nei tai au. Ia o le a tātou tūrai ma amataina le Sauniga I le vi inga o le tua e lua se lau, lua se funma leiva, tātou te tūtūrai ma amataina ai whaftai. Ta
Alala mai lalo, tātou e kalesia. Se lau lima se fulu aso ua a mataina nei le misiona Samoa. I le polkalame o le tatalo ma anapongi. Ai o le tai au nei mo lo tau silafia e a mataina i le pai a sa tatalo a le Autalavou. Tau fai unga o le masina le nei, o le nei kuata. To e tā pena ai le tatalo ma le anapongi. Whapitoa mo nei Talavou. O tau walo, ma tātou Fanau. Ai ei se mea tātou susuina le sona ma mai tawina ai. Le tū langa o lo iai, le whainga le fili. Target na ia tātou Fanau. Whapelea the youth, se tūlai umale youth. Tūlai meltato youth, whamulmole. All the youth will be upstanding, please, as well as our young ones. Talo whapitoa mo lātou, whai le youth na sue so se tangata matua o le kalesia. Sue se tangata matua te lua te talo i le tai au nei, a maua loa o na e whaafonga mai lea. Pei fōringa o te tala noa i sanga ngana ese. Ia e tō te sila fiolo ngana ese le mala mai se tas. Ai o te tala noa i le ngana Samoa. All the youth upstanding, find someone to pray together this morning. Please. Mai se tangata matua, le youth. Junior, e ke le imakua. Whaamanatu mai nei tatou tangata matutua, wa ai mai nei Autalavou tau te talo, whaamole. Vai nei tamaiti e luma i bo Fanau al tatou e kalesia pele ai. Tyree, please, avatu nei tatou Fanau tatou te talo fatas, lava no le whaletua le whaiwhiau.
O vai malimo le ngā luenga le tua le te minei mana o mi ai. A whai esa tangata matua o lo nofo e nonu malo. Wha mole vai mese ta mai titi tau te lua te talo whatas. Ngā lurue whatasi mo le tātou ki tapo inga. Wha pitoa mo le Autalavou. Lea la tātou talo. Wha whtai wa na iela tangata le ti lua talo. Wha whonga mai lau mātua au nei te talo tātou whanau po le Autalavou. Tangata mātutua umalo iai le whanau mo le Autalavou ia te oe. Ta talo whamanuia mo lātou. Especially our youth, they are not here this morning. But you know their names. Pray for them. Se laulima se fulu aso. Te talo mana pong. Tangata matua te talo whamanuia tātou Autalavou. Atou whaafonga mai lau o talo. O le unga nā tātou tausanga i le taione. Tātou talo. Lo mātou tamae o i le langi. Le atua, le alo. Ma le atua le nganga pa ia. Ao tau whaai uiu. Talo sanga o tangata i le neitai au te tono lo whale te talo leli ie. Mātou te talo i le ava ma le whaalo alo talia mātou. Si atu le Autalavou i o au. Whapitoa le neiva i aso mo i lātou.
ma le whanau na unga ia tai pele mana o lau fio i nei Sauniga se i o ina uma ma whaamuta le vai aso atoa. Le tua tatalo whapitoa mo a mātou Autalavou, ua le o toi tonu o le kalesia. E peo na mātou whai ule nei le sona i le tai au nei, ia awane e mātou misia le tatalo o moisi. E mana tu ai la la tou i le mātou talo sanga i le nei tai au, le li e. Na o le mana o lau fio, mai le eise me whaingata i a te oe. Mana tu ai la tou uma, watu ua, lau fio. Fanau nau e ise aso, le valauina i mawha poto le lafu mamoe. E sauni atu mo le aso i te toe fo i mai ai. Whamanuia le taitai o le Autalavou, au au ia Sidney o le komiti ma le whauwhautua. Wa pol kalame tapena mo le tau mawhainga o le Autalavou ina ia taitai le ala te fina ngaloa i le tua. Ia iai lo alofa. Whamanuia la o ona whaife au ma le ainga. Whamanuia i le kalesia ua poto ma o mai e vivi i a te oile nei tae au. Ele ngalo a se singa, le tua talo fai. O malo lo se tasi o Autalavou se alo, e whaasino ia te ia e amatalia talo sanga whaapitole nei vai aso i le Sauniga a le Autalavou. Mana tua o ia. Talato le tunga mau o lo o iaime umau e tāpena mo mātou. E te tau i mai ai lo lātou tautua mo lau fio. I le aso pe hao na whaali mai e mātou te toi wheiro i ai. Mai e o pele i a te i mātou. Whamaise le nganga o lau fio i a te i lātou. Mo o pele mai e maule to vai. Tuli matai le vainga i le aso ua le o toi mamao. Whamanuia le wha au filifili o le nei tahe au. Ono Yesu o le ma vala au tuai. Wala watu lava ma le whaalala i sunga tia kono, tula i mai mo le au ina o se furua ima taulanga.
Tamale langi, tutula e o auna matanga ua umana tu i le taulanga. Patasia ma se fuluai. Fuo ngā luenga sa sele ina le vai aso. Mātou tatalo lau whamonianga, vea o se meititi. Ai e whamanuia le nei taulanga o na vele o se mea tele. Ina e mawhaina o ngai lau ngā luenga le ngato tonu nei konfenise. Ai sili ai le ngā luenga i le Lalolagi atoa. Whamanuia i ena tau au ina ona Yesu o le mavala au tuai. Amen. Inga lo na lua, wala watu mo le Failauga le Autalavou, tula e mai mo le tatou pese lo na lua o le Sauniga, tatou pese whapitoa, whaftailava. Bigger than all the shadows that fall across my path. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all confusion, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the giants of fear and unbelief. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all the hangers, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can or cannot see. Bigger than all my problems.
E toi whaasau tōlu atu ia le au whaatalofa i lo tātou ainga. I le nei fo i tae au non sa pati pa ia. Whaftai fo i sunga to ina mo le whaafelo inga ma talusanga. Ua mo lia i luma o luno nofo ali i mamalu le nei tae au. Whauta i le matango fio le nei tae au. What a start to this week of prayer and sermons from our leaders. O le pese sa langiina le Autalavou whaaftai tele lava, mo le vi inga o le tua. And that's what we need. God is bigger than anything for our youth. So it doesn't matter what you're going through in life, big or small, God is bigger than anything. Mao le tala le leile nā, o le tala fia fo le nā, mo I tātou le nei tae au le Autalavou ma le kalesia. O a lava whaafitauli, e te lea tuai le atua. Le nei vai aso ua amataina lo ia foi ia whaitaunga a le Autalavou ma le vai asa tatalo. Ua wha autowina. Le fi mo le nei vai aso. Communion in action. Tu whaatasia I ngā ruenga. Whaatuina ia le whiau whilwhilia o le nei tae au, whiau tustusia mai ana o auna e whapea. Ngā ruenga o le molima watu. Discipleship in action. Tusia e le sunga le whiau, Jim Howard. Au le ia mataina, e whiau tustusia o le nei tae au. Puna no mai o tō au si o whaiesta tō tatalo. Le atua mātou te whaafetai mo le avanoa, ua mātua mai ai lo malu mātou te whaalongo, I whiau whaapitoa ma whiau tustusia o le neiva yaso atoa, mo lau o Autalavou e maise o le ekalesia. Whaonga ina lo tangata, wha ngangana ina lo ngutu. Ina ia whaapeo na mamoli atu ai, whiau tustusia o le nei sapati. Mo lo nuu, mo la Autalavou, mo so se tasi o mawhai o na whafonga mai le nei tai au. Ona o Yesu. Amen. Discipleship in action. Ngā luenga o le molima watu. Matua o le launga, ma reko e mua, whai pos fulma fitu. Ona whetalai atu lea o Yesu ia te ilaua. I nā muli ma ia tea. O te whaia o lua, ma whaiwhaiva I tangata. E ao ina I loa e le au whaatua uma, o le molima watu, o se vaenga o le soifuanga whaakerisiano. Mark 1:17. Jesus said, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Every believer knows that witnessing is supposed to be part of the Christian life. E le nā tia le iai o lo itau. I le ngaluenga o le molima watu. Ai se a e ave ai le whai masoo. O se mea e tele na whai ngatai le telo taimi. Aua nei ngalo vaenga tā ua tolu I le soifuanga o le soo. O le tatalo, sua ina o le tuspa ia. Ma le molima watu. O le mea e tasi e maua ailo tātou so o tanga ma tangata. O loo tātou a apa atu iai. O le ngaluenga o le molima watu. O le sa ilia o e ua leiloloa. O le whaafita auli le nei. A whai tātou te le whaia le tatalo ma le sua ina o le tuspa ia. Ai a ngā isaoloa I le molima watu. O na te le lava lea o le whaale tonu. O la tātou ngaluenga. But it's also no secret that we often struggle to witness. Why can witnessing sometimes feel like such a hard thing to do? Always remember the three essential components in the life of a disciple: prayer, Bible study, and witnessing.
the one that brings us into direct contact with the people we are trying to reach is witnessing, or working to seek and save the lost. The problem is, if we skip prayer and Bible study and go straight to witnessing, we will all lose our motivation. Mai tau mai, e le mawhai o na vea I tātou mawai e puna, Ioane fast food wha. E wha asoa tu wai le wha aulatanga I isi tangata. Se I vanga nā, ua tātou whiinu ma tofo ina mua le vai o le ola. E le mawhai o na tātou avatu I le Lalolagi se mea e le o ia I tātou. A o ina wheso tai atu lo tātou o langa tatalo, I le puna anga ma tātou wheso tai ai ma Yesu I le tatalo. Ma le su eso ina o le tuspa ia. O na whaingo fia I lea, la tātou ngaruenga o le molima watu I isi. You see, we can never truly be a fountain of life. John 4:14. Sharing salvation with others, unless we are drinking from the water of salvation ourselves. We cannot give to the world something we do not have. When our devotional life is connected to the source and we are commune with Jesus in prayer and Bible study, witnessing to others is oftentimes easier to do. E mafua o na silafia e Yesu o le molima watu e mana umia ai le mana. E pei o na folafola e Yesu I le tuse o ngaluenga mo mua lo na whai poe walu. Ai maua e outou le mana. Pe a fio ifo le nganga pa ia I lunga I ate outou. E whaifo I outou ma moli mau I ate au e Jerusalema ma Iutaia umalava ma Samaria e o lava I le tulu inga o le Lalolagi. It was because Jesus knew that witnessing requires a power we do not have, that he made the promise he did in Acts 1:8. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. E tātou te mana o mia le anganga pa ia, e moli mau atu ai, e whaafia o na tātou whaitau I tusi, ma o onga I wasenga o le moli mau atu. Pe whaaluina fo'i so tātou taimi ma ke riso, pe tātou te malanga ea I se mamau e au noa ma le utuina o le taavale. Pe tātou te sueina ea se suenga e au noa ma lo tātou whaitau ma sue mua. E le aise e se senga ma le ngaluenga o le moli mau atu. E matua mana o mia le tāpenanga, mai mana o mia fo'i le malosi. Mai whatoa maua le nā malosi. Pe a tātou tū whaatasi I se sootanga, ba wala lata ma le atua. Pe tai ua lapatai mai le tuspa ia e ala I le whaia o le ngaluenga o le molima watu. E au noa ma se tāpenanga whaaleanganga. Ua o se whaafita auli te le mo tangata o le atua. I aso le unga. We need the Holy Spirit to witness. How often do we read books and take classes on witnessing while we neglect personal time with Christ? Would we take a long drive without putting fuel in the tank? Would we take a final exam without reading or studying ahead of time? Witnessing is no different. It requires preparation, and it requires power. And that only comes from communion with God. Yet the Bible warns that trying to be disciples without spiritual preparation is a unique and big problem for God's people in the last days. Tupu e au noa ma le mana. Ia whaitau ia le tusi whaitau, lua le Timoteo, tolu alona, whai upo e mua, te iau le lima. Ia pe mwhain tato whaitau whaatasi mai le whaasa moa whaamulmule.
se tasi o whaafita auli o la tātou moli mau whaakewisi anu. E mafua o na o lo tātou whaamalia ina ngō fie I mea ua tātou moli mawina I to tonu o le ekalesia. O lo o whaingoa e Paulo I amionga o e ua pese I ua mio atua. E mawhai o na tātou o I le lotu, a wai I ngaluenga o le apa atu, a o le mana e suia o langa, ua le o iai lea. O lo o whailoa mai e ele na waita le mafuanga o lea whaafita auli. I le tele o le au whaatuatua I aso o le iunga e whaapea, o le alofa I le lalolagi, o le alofa nau tai I le angasala, ua na ave esea le loto mai le fia e tatalo, ma manatu I mea pa ia. Ua na o le au mai o I le lotu, a ua le aise alofa mo Yesu. Ua matua mate lava ia le ola, wha le anganga. Mai tusi o moli mau o le ekalesia, lona I tūlau, 5 A form without power. 2 Timothy 3 verse 1 to 5 left o atato whaita wina. One of the greatest hindrances of our Christian witness occurs when we are too easily satisfied with a superficial religious experience. Paul calls this a form of godliness. We may go to church and even participate in outreach, but the power that motivates and transforms the life can still be missing. Ellen White strikes at the root of the problem for many end-time believers. The love of the world, the love of some darling sin, has weaned the heart from the love of prayer and of meditation on sacred things. A formal round of religious services is kept up, but where is the love of Jesus? Spirituality is dying. Testimonies for the Church, page 538. O se tasi o whaafita auli I le manuia o le ngaluenga o le moli mawatu, o le mate lea o le ola wha le anganga. E whainga tātele o na manuia le ngaluenga o le whai masoo. Pe a whai ua le aiso fia I mea wha le langi. E le mawhai fōi o na tātou wha maoni I lo tātou wha tuatuanga. Pe a whai e te leo moli mawina ke riso I lo lava o langa. Po lo fōi o langa. One of the greatest hindrances to effective witnessing is a dying spirituality. It is hard to be an effective witness if you are losing your interest in heavenly things. Sa matua malmalama le leita vita I le mea le nei. O le maea o lana ngasala o le muli lua ma le whasioti tangata I le tusi o lua Samuelu. O ta opos fulmal tasi na ia alangai I le atua. Ina ia toi whaafo isia le oli ma le whaolatanga I lona lotu. Lea tuae ia e whaia se loto mama mo wau. Ma ia e whaafo ina se loto mau I to tonu ia te au. Aua e te lafo ina au I oluma. Aua foi e te ave se ina loa nganga pa ia te au. Ia e whaafo isia mai ia te au le oli o le olatanga ma ia te oe. Ia e tau fi mau ina fo iau ma le loto fia. O te watu ai I o wala ie ua solitu la fono. O na whaalili wina atu ailea. Ia te oe ua ngasala. Salamu 5 tasi wha ipo sifulu malitonu. Nai loa le lei lava e tā vita. A le toi whaafo isia le oli o le whaolatanga I lona loto. E le mawhai lava o na ia toe awa o ina le solitu la fono. I se awala e taula I atu I le liwanga. Whaapei o na tātou whao Sofia nisi tangata I le oli ma le file mua le langi. Pe a whai o lo tumu o tātou loto I angasala I le whaamanga ina. Pei tai. E le ai se isi mea e sili atu o na manui ai le ngaluenga o le molima watu whaakewisi anu. Nai lo le iai o le oli o le whaolatanga. Ma le toi whaafo isia ina o lo tātou alofa nau. Mo Yosu. David understood this very well after his great sins of adultery and murder. He cried out to God to restore the joy of salvation in his heart again. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me.
Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your way, and sinners shall be converted to you. David knew that until the joy of salvation was restored in his heart, he would never be able to teach in a way that would lead to their conversion. How can we persuade others to heaven's peace and joy if our own hearts are full of guilt and anxiety over sins not forsaken? Perhaps nothing will have a greater impact on the effectiveness of a Christian's witness than to have the joy of salvation and a fervent love for Christ restored. Moni e au noa maleanganga pa ia. O le mea moni e au noa maleanganga pa ia. E pei lava o se ekalesia e iai le mana e whape nā fōi o na lapatai mai le tus pa ia i le au keusiano i le leanga o le iai o le mea moni ai au noa maleanganga pa ia. Ia o onga Iesu na ia o ai i le matuama na o mia o le sili atu na i lo se tali tonunga. Na feta lai Iesu o e tapuai i le atua. E ao ina tapuai i le anganga ma le wha maoni i o ne wha lua wha. Au noa ma le anganga pa ia. Ua le ai fo i se maa losi i le upumoni. Ma o loo wha iloa i Iesu le waenga le nei i le wha ta oto i tau pou e to se fulu. Truth without spirit is like a form of religion without the power. The Bible also warns Christians to be weary of possessing the truth without the Spirit. Throughout his teachings, Jesus emphasized the need for more than an accurate set of beliefs. He said that those who worship God must worship in spirit and truth. Without the Spirit, the truth is powerless. Jesus illustrated this in the parable of the 10 virgins. Whai tau le mātai o lua lima whai poe mō mua e o le sifuru ma le tolu. Ia o le nāo wai lunga le ie. O tau pou wā lea e tō lima sa le avea ni a la tau sua au wha leo leo. Ma o le sua au o le whai longa o le anganga pa ia. Nā te wha marosia i tātou e tali tonu mau si tai i le atua. Ai whai mai elena waita ia i tu a inga wha tua e wha pēr. O tau pou wā lea e tō lima e le whaafia a mi o tua. Ua lato i loa le upomoni. Na musu ia i lato i le upomoni. Na lato tō sina foi i ai lato na tali tonu i le upomoni. Ai lato te le italia ina le ngaluenga ale anganga pa ia. O tau pova lea foi. Na pupu watu o lato loto i ngaluenga fai. Sa lato le iloa le atua. La tau te le iso ina foi le tangata moni o Yesu. Sa le ai so la tau so tanga maia. O le mea sa la tau le iloa ai o na talitonu. O le mea lea sa la tau le iloa ai o na talitonu. Ba ai maola. O lea na le tino mai ai la tau au nanga i le atua. The 5 foolish virgins in the parable failed to bring enough oil. This oil is symbolic of the Holy Spirit, who empowers us to trust and obey God. Notice how Ellen White describes these believers. The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They have a regard for the truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. The class represented by the foolish virgins have been content with a superficial work. They do not know God. They have not studied his character. They have not held communion with him. Therefore, they do not know how to trust, how to look and live. Their service to God degenerates into a form. Christ's Object Lessons, page 411. O se whaanoanoanga tele, ona na whaalonga fo i tau pou wā lea i le upomoni.
Ai sa le ai so la tau so tanga ma le atua, ma e ui na la tau to sina atu, i e na tali tonu i le upamoni. Ai o lo la tau le ngā wa i atu i le nganga pa ia. O le ata la fo ia lava lea o lo la tau le iloa o le atua. Ma ua na o se au nanga e fai fua. Ma o se lapata inga fo i lea mo i tātou. A le mawhai o na tātou tutu whaatasi, ma whiso tai ma le tua. O le a le ai fo i se winga o lo tātou tau mawhai. E ola ma moli mau atu mo Yesu. How sad the foolish virgins have even advocated the truth. But they have not held communion with God. Though they are attracted to those who believe the truth, their failure to yield to the Holy Spirit means that they do not know God. Their service has degenerated into a form. This is a warning to us. If we fail to commune with God, our efforts to live the Christian life and to witness for Jesus can become a lifeless form. Kerisiano whaaleo ngalua. Whai tau le whaalinga tolu whai upos fulwha se yo o ile luas fulma lua. Le mwhai ntato whai tau whaatasi mai whaamalmole. Whaalinga. O se tasi le nei o lapata inga o taimi o le iunga. A ngai i se whainga wha le lotu ua matua vai lava. O le vaenga le nei, o loo whetalai a Yesu i le ekalesia i Laotikaia. Ua lato manatu ua le ei se isi mea lato te manau mia, whalinga tolus fulfitu. Peitai ua wha se ina lava i lato. Ua wha noa ua mativa, ua wha taua so ina ma ua le lava lava i lato. O loo matango fia i le vaaima i fafo, ai ua matua matu tu tonu o le ola whaale nganga. O le ale mea na whetalai i ai Yesu la tau te whaia, whaalinga tolus fulvalu. O te whai atu ia te oe, ia e whaatau atu ia te au le aro ua whaamamaina i le afi. Ina ia e tamau a ingai. Ma ofu se sina ina ia e ofu ai. Ina ne i loa le maa o lou le lava lava. Ma le vai mata e nini ai o mata. Ina ia e popula ai. Here is one end-time warning against a powerless religious experience. In this case, Jesus tells the church of Laodicea,
that they think they have need of nothing. But they are actually wretched, miserable, poor, blind and naked, looking good on the outside, but destitute of spiritual life on the inside. O loo fola e Yesu ile fo ipo losi fulu. E nā te tali sua ma i tātou. Pea a tātou te tala le whai tutoa mo ia. Ai o le ale winga o le nei mea. O loo whapea mai e le na waita ili si itanga le nei. E fesoso ani le atua e whamatala loto e ala i le tatalo. Ina ia tātou langona ina lona lofa tā ua. Ina ia tātou lata lata ai ia te ia. Masua malie ai la tātou mafutanga ma ia. O le a tafe atu folanga i le loto. Ma avea ai lo tātou file mu o se vai tafe. E o atu ona ngalu ngalu. O le mamalu a nga i le loto. Ma tātou talisua ai ma Yesu. O ia foi ma i tātou. The Lord draws out the soul in prayer and gives us to feel his precious love. We have a nearness to him and hold sweet communion with him. The promises flow into the soul. Our peace is like a river. Wave after wave of glory rolls into the heart. And indeed we sup with Christ and he with us. Mai tau maile foi tau mulimuli o lo ilunga tātou te tali sua ma Yesu o ia foi ma i tātou. O le folafolaina a Yesu e tali sua ma i tātou. O se folafolanga e whaamanuia ai lo tātou taimi ma ia. O se folafolanga ina ia tumuina i tātou ile oli oli ma le malosi e musuia ai i tātou e ola ma ngā lulue mo ia. Mai le whaingo fie pe a iei se tapu ainga. Ai le lava le malosi. Pe iai foi se upumoni, ai le o iai ia le nganga pa ia. Ma avea ai, ma kerisiano wha leonga lua. Ma a ooloa ina tātou wha leonga lua, o na matua whainga tā aloa lea, o le ngaruenga o le moli mawatu. But it can be so easy to have a form of religion but lack the power. To have the truth but lack the spirit. To be lukewarm Christians. And when we are lukewarm, witnessing is especially a hard thing to do. O le puna anga o le ola ma le malosi, the source of life and power. Na whaonga e Yesu se whaataita inga matango fie. Ea oa i tātou i le tāua o le sootanga maia. Na ia whetalai i le Ioane se furu lima wha ipo lima o au nei o le vine o la o tou. O le tu mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua tele mai. O wā e le mawhai e o tō o na whai, se mea e tasi. Pe a ule iai, ne fu sa tātou tala no e pōla sunu. O loo wha mawina i le Ioane mo mua wha i poe wha. E wha pea sa ia te ia le ola. O le ola foi o le malama leo tangata. O Yesu, o le puna anga o le ola wha le nganga o le tangata. Ai ao ina tātou maua mai le ola mai ia te ia. O le awha pea o na tātou fua tele mai. O wholawholanga e matanga o fie tele. Pe o le tupu wha le nganga o le tangata lava ia, po o le whaima soo, e tātou te fua tele mai. Pe a tātou pipi i atu i ake riso. O le puna anga o le ola ma le malosi mo le au kerisiano uma. Au no mai ia. E le ai se mea e mawhai o na tātou whaia. O le ala lea, o le whaapea mai o Elena Waita i le tusi o le Council to Christians. E matua o ngā onga tele ma leanga le le whaaluina o so tātou taimi ma lea tua. Jesus used a beautiful illustration to teach us how essential our communion with him really is. He said in John 15:5, in another place, John writes that in him was life, and the life was the light of men. Jesus is the source of spiritual life for everyone. And as we draw life from him, we will bear much fruit. O le tatalo, o le ala ma nava leo le anganga. O le mea lilo lea o le ma losi fa le anganga. Fa atua nai le whaia o talo sanga. O le tatalo e leo no i le taimi nei.
Pe a whai o le a e mamau ese ma le atua. O loo matua i lole lei lava e sa tani o i lātou uma lātou te whaatua nai i le tatalo ma le sua ina o le tuspa ia. O le a whai ngofie o nā whaina i ana oso whainga. O le mea lea na ia whai ai so o se awala lava. E wha se ai ia le mawhau. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. Neglect the exercise of prayer or engage in prayer now and then as seems convenient as you lose your hold on God. Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. Ele tu sofi na matele tu lau li matasi hiva. O au mai le atua le nei lapata inga ia fesosoani ia i tātou i o tātou vaivainga. O si la fia le atua a le ai so tātou so tanga mai o na le ai leo so tau malosi. E te te atuai i le angasala ma le manatu whaapitu. Ai tātou whaamua lo tātou taimi ma ke wiso. O le a whaina i tātou. Ma tātou te tau nuu foi i se tau alunga manuia. E le aise isi mea e sili ona mana o mia i la tātou ngā luenga. Nei lo tātou so tanga ma le tutu whaatasi ma le atua. O iai, o le a maua ai, e le au whainga luenga le malosi. E le maua mai i se isi lava mea. Mai le tatau i so se tangata. O na ia te ena pe misia le nei malosi anga. O e mai tauina le taua, le taua o le so tanga ma le atua. Lea e le ngata e tupu ailo tātou wola wha lea nganga. Ai nate au maia foi le taunu unga manuia i la tātou moli mau atu i isi tangata. O lea foi ua iloa ai. O le tasi vaenga tā ua o la tātou ngā luenga o le whaima soo. O lo tātou so tanga lea ma le atua. Do you see how communion with God not only provides for our own spiritual growth, but brings practical results in our witness to others? Once again, we see that one of the greatest keys to making disciples is our personal communion with God. Whaalongo i le siu whafonga o le atua. Hearing God's voice. Ia manatua e tā ua le sootanga ma le atua e sili atu nai lo le tatalo. E au fia ai le whaita wina o le tuspa ia ma le mana tunatu i ana upu. O a fionga pa ia le atua. E sili atu nai lo so se tala tustusia o mea na tutupu i le taimi ua tua nai. A o ina tātou whaita wina le tuspa ia. O na whetalai mai lea o le atua e ala ilona nganga pa ia i se awala tu sao. Peitai, e tele lava o na tātou le iloa ina lea tu langa. O Christine o se kerisiano fau lava. Ina ua ia iloa ina so o Yesu. O i la tau ia la tau te iloa ina lona si ufafonga. Na ia mai tau ina nisi kerisiano o whapea mai. Na whetalai mai lea tua ia te au i le mea le nei. Ia po o le whapea foi. Na whetalai mai lea tua i le nā. O le ao ina ia te talo. E tau mawhai e whaalongo i lona si ufafonga. Peitai. E fōlinga mai na te le langona ina. E alofa Christine ia Yesu ma ua o tia i le moni. Ai ona o lona le langona ina o le si ufafonga o le atua. Na a matai o na ma natu pe o ia moni ea o se kerisiano. Whaata i lo mawhau le fia o Christine ina ua whaasoa i aile fe au whaamalosi. Le nei ma ia Elena Waita. You can imagine how happy Christine was when someone shared with her these encouraging messages from Ellen White. O le tusi pa ia o le si ufofonga lea o le atua. O lo o whetalai mai ia i tātou. Mai mauti noa lava tātou te langona ina lea i o tātou talinga. E na o le na te talia ina lea fionga pa ia o le si ufofonga o le atua a o whetalai mai ia te ia. O se tangata hawa o ina moni. E tuli vae o ia i le upu. A wā mō ia o se mea moni o loo soifua. E tusa lava po i pe tātou te le i whaalonga mua lava a o wheta lai mai e su ia i tātou.
Lea e se ase lava o na tupu. E mawhai lava o na tātou I loa le lei, lona si ufofonga. E ala I ana upu tustusia. O le sootanga ma le atua e le o se sootanga e pito tasi. Pei tai o se taimi tā ua e fiso tai ai le atua ma ona tangata ma maofa ai I o tātou loto. A feta lai mai le nganga pa ia I o tātou o langa wha le nganga. O na wha malmala mai nai lea o tātou mawhauwhau I le mamalu o le atua. I le awala lea o le ai loa ai e kewisi anu umalava o Yesu o se whaola I o tātou o langa. Mai maua le malosi ma le wha o Sofia e mana o mia moli mawatu ma o le aola ola pea lava e ala I le sootanga ma ke riso. Only he who receives the scriptures as the voice of God speaking to himself is a true learner. He trembles at the word. For him, it is the living reality. Maua le file mu ma le atua. Making peace with God. Se o tātou mai tauina le mea na o I a Rob. O se talavou na avea ma e whaatuatua mo na o sina taimi. O le alofa o ke riso ma le mea moni o le ola e whaavavau. Ua ia I loa ina le ala I le tuspa ia. Ai ina ua mawae sina taimi. O na amata lo lea o na toe whaavai vai. Na ia whaatuatua I le taimi ma le atua. Ma ua lango na ina I le whaatau waa ma le toe whaamaoni ai o ia e tatalo. Pei tai na atili ai o na whaavai vai ma whaapalapala o ia. Sa matua ma losi lo na tō sina atu I whaafifianga o le Lalolagi. Ma ua waaia lava I vaivainga o lona o langa. Sa tau mana tunatu Rob pe whaamata e mawhai o na ia toe manu malo I le tele o whaafitauli. Sa o ia te ia. Sa ia langona foi le lava o lona whaamaoni mai mana o mia se whaamanga longa. Ai faulinga mai e leo loto ina ia whaia se suinga. Sa ia ngai pea I le aonga sa pati ma le lotu. Whaafoi le se fuluai ma awai I whaatinonga o le ekalesia. Ai ua mawae le alofa ma le oli oli. Ma ua tau lava ina whaatau nuu mea uma. Ua matua le aiso na fia fia. E whaasoa atu lo na whaatua tuanga. Ua avea ai leo langa o Rob. O se whaatua tua ua leo Iese maalosi. Ua whaatua muina lo na mawhau I mea o leo langa nei. Ma ua le aiso na fia fia. I mea tau le atua. Na o ia Rob langona o le ngau I o lona whaolatanga. Mana ia toi ma natu ai I le file mu ma le oli sa ia te ia ma le atua I taimi wa tea. O lea na ia li liu ai I le tuspa ia mo se wha maurisinga e ala I le whaitawina o le Isaia lua fitu whai poi lima. Peise I tanga o ia I lo umalosi. Ia ma le lei ma ia. E le lei fo I o ia maa. Sa ia matua nau mo le file mu ma na ia manatua ai le tala ia kopo. Na whanga tua ma le tua se ia o ina mauti noa ua wha manuia ina o ia. Feeling empty and uncertain about his salvation, Rob began to think about the joy and peace he once had with God. He turned into the Bible for encouragement and read Isaiah 27:5. Let him take hold of my strength, that he may peace with me, and he shall make peace with me. He longed for that peace. He remembered the story of Jacob, who wrestled with God until he was assured of his blessing. He decided to get serious about seeking God. He started going to bed earlier so that he could get up in time to spend a thoughtful hour in prayer and devotion every day. He made his time with God the number one priority in his life. Each morning he made God his refuge and poured out all that was in his heart. Psalm 62:8. He openly confessed his faults and failures and pleaded with God for a new heart. Soon Rob felt impressed to set aside the worthless distractions that had been preoccupying his time.
He became more careful in what he chose to read and watch. As he meditated on the Bible each morning, he became excited about the truth again. He started looking forward to Sabbath school and church. Throughout the day, he felt stronger to resist temptation, and he experienced victory where before he had felt helpless. Through the power of communion with God, the joy and peace of salvation was being restored. And here's the thing: Rob could not keep the truth to himself anymore. He was on fire for God, and his passion for witnessing was rekindled. O lo tātou mana o ngā sili, our greatest need. O le whaafaunga na moli mawina I le soifuanga o Rob. O le mana o ngā tāua lea o le ekalesia I aso nei. O le whaafaunga moni whaalea tua. O le mana o ngā sili lea o na mana o mia mo I tātou. Mai tatau o na avea ma tātou ulua I ngā luenga I whai. O le ase mea e ao na e whaia pe a whai e te iloa o lou ola whaalea nganga ma le moli o mau watu ua tau le aiso na maalosi. Mua ia e malmalama o le tali e le o le tāofi tutu. O launga luenga o le moli mau watu. Awa a whai e te whaatali se ia e ato atoa o na e moli mau watu lea mo ke riso. E le iloa lava le taimi e te manatu ai wa e sauni. E tolu ni vaenga tāua mo le tuputupu o lo tātou wola whalea nganga. Ta talo so e le tuspa ia ma le mola o mawa watu. O le wha malusia o le lua mua e whaatua nai le vaenga whai. E tupu mai ai isi tu ai ngā whaafi tāuli. A wā e le o le moli mau watu e mana o mia le tāofi. Ai o whaatinonga uma ma mionga e whaatea e se ina mai I tātou mai le atua. O le whaafaunga o le malosi anga whalea nganga. E mawhai o nā tātou mawaina, pe a tau tau sa ili I ake riso, ma lana upu. We should not. What should you do if you fear your Christian life? And witness is more form than power. First, understand the answer is not to put a stop to your witnessing efforts. If you wait until you are perfect to witness for Christ, you will never feel ready. Remember that there are 3 key components needed for your spiritual life to prosper: prayer, Bible study, and witnessing. Strengthening the first 2 while neglecting the third will only cause a different set of problems. It's not witnessing that needs to stop, but any habits or practices that may be separating you from God. A revival of spiritual power can be ours only when we seek it in Christ and His Word. Tusa lava po le ale tu langa o loo tātou iai. O whorwhoranga le tua e mo I tātou lava. O loo wala au Yesu mo I tātou e whapea. Ia o tō o mai I a te au. O tō uma o e tinga ina ma mawhatia I avenga. O a ufo I e malo loa I o tō. O whorwhora Yesu na te le tu una I tātou. O I lātou ua fo ina mai I a te au le tamā. E o mai I lātou I a te au, o ia fo I a sau I a te au, o te le tu lia lava I fafo. No matter what conditions you find yourself in, the promises of God are for you. Jesus invites you, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. He promises never to turn you away. Jesus knows the circumstances of every soul. You may say, I am sinful, very sinful. You may be, but the worse you are, the more you need Jesus. He turns no weeping, contrite one away. Whether you have wandered far from God or simply desire more spiritual power in your life and witness, the recipe is the same. Come to Christ, just as you are, every morning. Kneel and pray and linger in His presence. Pour out your heart before Him.
Read and meditate on his word and claim his promises. If you don't feel in the mood, come by faith. If you don't sense an immediate change, keep coming anyway. Trust God and his word. Let nothing prevent you from pressing close to his side. O le a le whaamaina oe i le whaamoemoe. O le a le whaamaina oe i le whaamoemoe. O ia te oe le atua. O le a sui maa lia lava lo loto. So it doesn't happen overnight. O le a e mauaina le maa losi whale anganga. A wā o le alofa o le atua o le a whaamalosia lo anganga. Ma mosuia ai oe e ola mo ia. O le a e maua le oli i le whaamangaloina o angasala, mauaina le manumalo, ma le alofa i le upumonia le atua. O le a wha Sofia le oli i le whaolotanga mo oe. E ala i le afio ifo o le mana o le anganga pa ia i lunga ia te oe. Ma whai ai oe ma moli mau. Ma e matua ngalue inai, ngaluenga o le whai maso. The hope you have in God will not disappoint you. Romans 5:5. Day by day your heart will change. You will be infused with spiritual power. The love of Christ will thrill your soul and compel you to live for him. You will rejoice over sins forgiven, victories gained, and the love of the truth. The joy of salvation will be restored to you. The power of the Holy Spirit will come upon you, and you will be his witness. You will put your discipleship into action. Do you feel the need to press close to Jesus and to recommit to spending time alone with him each day? Will you tell him just now? Tatalo. Lo mātou tamai o le langi ua mātou o mai ia te oe i le aso nei. E tau lo mātou mana o mia o lo mana ma lo mamanu. Whaamangalo i mātou i taimi ua mātou tau mawhai ai e mauli mau watu. E au noa ma leo watu ia te oe. O mai i mātou, ia mātou sa ili ia te oe i le tatalo, ma le so ina o lau tuspa ia i aso uma. Ina ia whaatu mawina ilo mātou loto i le oli o lau whaoletanga. Whaatumu i mātou i loa nganga pa ia. Ina ia avea o mātou upu ma whaatinonga. E tai atu ai nisi i a Yesu. Au mai ia i mātou le whaamaoni. Ia le na o se whaatinonga. Ai o se malosi anga ola, ma o se sootanga moni ma oe. Ma avea ai o mātou olanga. Ma moli mau ola i le mea moni. O oe lava le whaola. Ma ua lata tele lo toia fio mai. I le suafa Yesu. Amen. And this is our prayer. Heavenly Father, we come to you today, confessing our needs for your presence and your power. Forgive us for the times we have tried to witness without first abiding in you. Teach us to seek you daily in prayer and in your word, so that our hearts may overflow with the joy of salvation. Fill us with the Holy Spirit, that our words and actions may lead others to Jesus. Keep us faithful, not in form only, but in the living power of a true relationship with you. And may our lives be a clear testimony that you are real, that you save, and that you are coming soon. In Jesus' name, amen. Marolem sa mo le atu de whaatai rana uauna mo manawanga whaarangi mai fo e whaamarusia i tātou i rene fo i sāpati tau ina ia whaamanuia le tue lau whaafongaanga a ole a tātou whaewina le nei Sauniga i le vi inga o le tue whase lau sfulmarlima tātou te whai wai tai.
tala i le ola, na au mai e Yesu. Na au mai nei, le li i lo matai, o e whatau mama, malana mana a, papa e mai le saita, ai toa titi pea, e au whainanu e, e nai o le whea, tōla ia manu atua, ne i whaawhiti, i lea whea au lele, tala atu ia, i nua salala, e tala i leona, na au mai e Yesu. Ia oe ne whawairai, o no o iai le whini, e whia whawhena me, i lea whe au lele, na rue ia whasa, o e o tau mama, mai o tatou matai, o lea no whamai, tūla ia manu atua, ne i whaawhiti, i lea whe au lele, tala atu ia, i nua salala, ne tala i leona, na au mai e Yesu. Pamangalo ia le ona pe afa pe o le atotofo ia le ave ina o le au tustusia o le nei sapati. Lord, we've done our part, but we leave it to you now to do your part. Whamanuia i lo nu. Whamanuia i lau e kalesia, whamanuia whapitofo i alo ma whanau ma lau Autalavou le nei sapati. Whamangalo mai whawhitai Yesu. Amen.